Siyathanda kakhulu bafowethu ku-Facebook, WhatsApp, Instagram. Ngcozi Yebo uthi kama njani bhuti, yini into losiphathele lomhla? Njengoba sibona lesidududu lesi bathi wena la Mateo niyatrenda kakhulu ntonze esidududu sakane kusho lesi individual break the dignity of unchemical physical respected and postponed. Sho ukuthi wena bhuti lesidududu lesi singichaza ngokuthi akusiso lesidududu sekwisana. Sho ukuthi lesidududu lesi ngihamba ngazo ngisho emandini. Yabona didengine. Didengile. Nangena phasi esitibeni. Kube submarine iyavaleka. Yabona. Manje le jaha la iceleni lona. Sho ukuthi wena bhuti mina la ngihamba ngidobha netleti dengele dosa madimela iphini. Yabona. Ngifisa ukuthi awushophe kancane, awushophe kancane, awushophe kancane. Awushophe kancane. Ngcozi Yebo. Hayi washaya nje. Shaya nje bhuti. Siyabonga bhuti, Ngcozi, uDonsa esidududu namatewunaso.